Menteri. Pada ngital barang. Barang banyak. Menang milarian. Emang jongkok. Barang lumayan ya, Mak. Lumayan. Lumayan. Aduh, abdi tuh ada rokok pas Menteri. Aduh, mohon. Aduh, coba berat itu. Berat. Berat bisa atuh mah ya sakintal atuh barangna. Mohon ti dewe atuh cenah. Ini berat pas Menteri karunya. Bukakeun cobi bukakeun eta barangna. Buka. Barangna. Barang naon itu pajat? Buka barangna buka. Terang pajat mah di bumi aya karung dicanang ke Pas Menteri. Berat sigana buka berat ke Pas Menteri bukana. Apa aja capek atuh Pas. Capek. Wah, waduh. Mau segala pajak liar. Ya mah atuh aceng karung, batang ulun. Kita apa panasi? Aja demi Wah. Wah.